Draga Olga, doveli smo te u Vibela Design kod dizajnerice Ivane Filipović u Svetu Nedjelju, jednu čarobnu malu kućicu sa prekrasnim stvarima. Svaki put nas iznenadi sa nekim novim dizajnom i stvarima. Ivana, dobar dan. Dobar dan, dobro mi došle. Ja sam jako sretna da vas opet mogu ugostiti i pogotovo sada kad imamo novu kolekciju. Reci mi što si novo pripremila, vidim, baš sam pregledala, malo vidim da imaš novu zimsku kolekciju, ono što si rekla karirano da će biti, to si u tjedan dana ostvarila. Konačno sam si već dugo planiram, ne znam, vjerujem da smo mi svi generacija kad smo gledali Twin Peaks. Da. Dakle, Twin Peaks motivacija, uvijek imam neku motivaciju, dakle, neku ljubav iz mladosti, nešto što me vodi. I ove godine sam si ostvarila da napravim svoju neku viziju Twin Peaksa. Olga, ovako ti si krajičkom oka uspjela malo pregledati što ima ovdje. Što misliš, hoćeš li uspjeti pronaći nešto za sebe? Pa mislim da hoću, nekako mi jako stilski i vremenski paše ovo. Ima nešto što kao odmaknem se od toga jer se negdje izdovoljim kostimiranjem u kazalištu i tako to, ali me to negdje vrati, zapravo mi jako paše. Pogotovo ovaj neki stil, puni krugovi, suknje, 50-te, nešto me to ono. I ova frizure i onda se odmah sjetim da zapravo i ove me kragne jako. Baš sam ti htjela reći, jesi vidjela asesoar koji ima? Jesam, da, ove kragne su pašu uz torbice, zaista su. Multifunkcionalne, ono možeš na 100 načina, bijela košulja, svečano, to mi je jako šik. Odlično, ja mislim da smo mi spremne da ti napraviš jedan makeover, a Ivana će ti u tome pomoći. Idemo. Ajmo. Kao što vidite, i ja sam uspjela pronaći jednu prekrasnu suknju i za trend se preobratila u jedan retro stil koji je Vibelin zaštitni znak. A da vidimo, Ivana, što si izabrala za našu Olgu? Evo pa za nekakvu prvi odabir su ipak pale hlače, što sam jako sretna zato što je to novo u ponudi. Jakna uvijek paše. Pogledaj ovo. Znači, motorcycle, super. Evo, ja bih predložila ipak, ako mogu, da probate jedno onako puni krug, da vidite kako je to. Da. Ovo je, znači ovo ste vi, ali da probate nešto onako što sam ja. Draga Olga, imaš jednu prekrasnu, elegantnu kombinaciju. Kako se u ovome osjećaš? Pa ovako, svaki komad za sebe mi je onako, nosila bi ga u raznim kombinacijama, i ovo ispod sakoana, svečano, ali suknja mi je onako, baš me zove za sva godišnja doba. Boja mi je super, da malo izađem iz zone komfora sa bojom. Jer te zove da se zavrtiš? Da, zove me da se zavrtim jer je ovaj puni krug i to. Ajmo sve tri, Ajmo 3, 4 sad. Draga Olga, nadam se da si izabrala bar nešto ovdje što ti je prekrasno i što ćeš ponijeti sa sobom doma. Pa meni, moram reći samo da mi se sviđa jako Ivanina energija jer je jako kreativna i zaigrana i to mi je nešto što sigurno isto ima utjecaj i neke komade s pričom. Eto, baš mi je drago da sam te upoznala. Hvala puno, a meni je jako drago da sam vas mogla ugostiti. Meni je ovo uvijek tako lijepo kad mi neko dođe kod mene jer donese svoju energiju i meni da dalje motivaciju i ideje za stvaranje. Tako da hvala puno. Hvala te. Ivana Filipović, Vibela Design, Olga Pakalović, a mi idemo dalje.